Bakunzi ba Kiyopi rero aha turi ni ku rukiko rw'ikirenga turi tariki 13 z'ukwa gatatu 2026 twaje mu muhango ukomeye cyane wo kwakira abahuza mediators ba icyiciro cya 12 ku buryo ubu ngubu tumaze kugeza abahuza 20 birenga 2000 n'abantu bari mu byiciro byinshi, abakiri mu kazi k'ubucamanza, abakiri mu kazi k'ubugenzacyaha, abakiri mu kazi k'ubwavoka, abawisiye, abantu banyuranye, murabona ko bambaye neza cyane. Tumaze kugira abahuza barenga 2000, ni ikigaragaza ko bwa bucucike twizwa tuvuga, haba ubwo mu nkiko, haba ubwo mu magereza, haba ubwo mu madosiye y'abashinjacyaha, haba byose hose muraho amakuru nkuko nabibabwiraga rero ni ukugira ngo tuzagabanye bwa bucucike tugana ku butabera bw'ubwunga, ubutabera nsanasano bwa bundi burangira uburana urega n'uregwa bahoberanye baramukanyije bakavuga bati noneho tugiye guhura aho kugira ngo byitwe ko abantu imiryango igende ishwana ivuga umuryango ubutabera nsanamiryango nkuko benshi bagiye bayigarukaho. Twakunze cyane ijambo mu Professor Sam Rugege wavuze nk'ukuriye inteko y'abahuza mu Rwanda, aho yavugaga ati buri wese mu kazi yakabaye abanza amasomo y'ubuhuza. Nawe muramuzi ko yigeze kuyobora urukiko rw'ikirenga, ariko yavuze ati amasomo nk'aya nanjye nakabaye narayabanje mbere yo kwinjira mu kazi k'ubucamanza. So akazi k'ubucamanza, akazi k'ubugenzacyaha, akazi k'ubushinjacyaha, akazi k'ubunyamakuru, akazi kose gashobora gutangizwa n'ubuhuza, kuko akazi kose gakorerwa ku banyarwanda hagamijwe kugira ngo bungwe, hakabaye buri wese afite baze amasomo yibanze ku bijyanye n'ubuhuza. Nk'uko yabivuze Professor Sam Rugege yagize ati imanza nyinshi u Rwanda rwahisemo amahoro nyuma y'amahano rwanyuzemo ya jenoside yakorewe Abatutsi, ariko ati bizasaba ko niba twarahisemo amahoro ingeri zose, twatangije politike y'ubuhuza ubukemurampaka butayisunze inkiko, duhitamo tuzana ikigo cy'inyamirambo kishinzwe ADR, Alternative Dispute Resolution. Ati twemeza ubuhuza twise mediation, twemeza no kuba twemeza ubuhuza mediation, twemeza icyo twise VOM, victim offender mediation. Ati izo nzira zose nizo kugira ngo abantu babashe kuba babana mu mahoro, bakirinda amakimbirane, ariko n'amakimbirane yose ntafate umwanya. Aragaruka ati yafataga umwanya mu nkiko, yafataga umwanya w'abantu kugenda bagana mu nkiko, kandi bigatwara n'amafaranga ya leta ahemba abacamanza, abagenzacyaha n'abashinjacyaha. Atari ku bungubu uko abahuza bagenda baba benshi niko ikibazo kizagenda cyoroha. Ikindi kigaragara, uyu muhango uragaragaza ko ubuhuza atari umwuga uciriritse. Urimo twumvisemo abakozi ba RIB bagera muri 30, twumvamo abavoka, twumvamo abacamanza. Ni uvuga ngo ni ibintu birimo imbaraga, ntabwo ari ibyo wabuze icyo akora. Benshi babirimo bafite iyindi mirimo bakora, ariko bizabafasha kunoza, noneho na nyuma yayo bahitemo bavuga ati tuzabahuza professionnel. Ariko no mu kandi kazi, umugenzacyaha yemerewe kuba umuhuza, umushinjacyaha yemerewe kuba umuhuza, umucamanza yemerewe kuba umuhuza. So mu kazi bikajyanirana, kuko ni ikibazo kiri hagati y'Abanyarwanda, ntabwo ni ikibazo kiri hagati y'Abanyarwanda, ntabwo ari ikibazo kiri hagati niyo mpamvu aba bantu bose bahagurukiye. Mwabonyemo abahoze ari abadepite, mwabonyemo abakiri abadepite, mwabonyemo abahoze ari abameya, mwabonyemo abakiri abacamanza. Numva ngo ni ibintu birimo abantu basanganwa ama lisanse mu zindi domaine. Mwabonyemo abize uburezi mwabonyemo abize uburezi. Aba bantu bose bafite indi mirimo basanzwe bakora, bize amashuri yandi
ariko bose bahagurukiye kugira ngo tujye mu buhuza. Ni ukuvuga ngo niba ari ikibazo kiri hagati y'abarimu na directeur, umuhuza wize education ari mieux placé n'ibindi. Ni ukuvuga ngo iyi ni gahunda yahagurukiwe kandi dushimira leta y'u Rwanda yabihaye umwanya ikabiha agaciro. Ni ngombwa ko ibibazo biri hagati y'abantu babiri bikemurwa kimuntu kuko y'amakimbirane akemuwe mu buryo bw'ubuhuza, abantu barakomeza bakabana, aho kugira ngo umwe avuga ati aho umwe aciye undi ahanyuze umuriro, avuga badufungishije umuntu, batwibiye igitoki, bagize gute, ariko abantu bagahura bakakomeza bakabana, amategeko ubutabera bugatangwa, ariko nanone abantu bagakomeza bakabana mu mahoro. So mwakoze cyane rero, turaza kureba magambo yavuzwe na Honorable Professor Sam Rugege, tuze no kumva ayavuzwe na Deputy Chief Justice Alphonse Hitiyaremye, nabo turaza kugaruka ku byo bagiye bavuga, ariko ni ikigaragara ko iyi gahunda abantu igihugu cyishyizemo imbaraga nyinshi kandi tugomba kujyanirana. Mwakoze cyane. Nkamenya icyateye icyo kintu, hanyuma icyo kintu nkabaganiriza, namara kubaganiriza nkamwereka ikibazo aho kiri n'uburyo bazabikemura. Muri rusange rero kwiga ubuhuza mu minsi iri imbere ngiye kuzajya nkora akazi kanjye neza, yaba mu biganiro bitandukanye nzajya mbikora kinyamwuga, twimakaza ubuhuza kuko ubuhuza ni umuco, ubuhuza buzatanga umusaruro mwiza yaba mu mibanire mu miryango ndetse no kubana neza n'abandi muri rusange. Murakoze. Murakoze cyane Madame Joselyne, mwongere mumuhe amashyi. Dushimiye cyane ko abaye imfura mu banyamakuru gusa wa nyuma nabonye yaje aherekeje n'abandi bakarigiye umari ndi kubabona nyuma ahangaha n'abandi, twizera ko tuzabona kenshi muri aya masomo bikomeza. Tugiye kugera mu cyiciro nyirizina cyo gutanga impamyabushobozi no kuzemeza, ariko mbere y'uko cyinjiramo nagira ngo bagenzi bacu nkaho twabasize, nagira ngo mbabwire gatoya. Susan and Bruce, we are done with the testimonies from the graduates, and definitely we can attest that they really, as you said, they really had a moment to learn, and they've shared their skills, and they've really shown that they are really equipped to be very good mediators. We've had a pastor, we've had a journalist. Remarkably, very important to have a journalist and mediators, especially in the realms of awareness. Delighted that they took time off to get skills from you, of course. So, as I said, we are transitioning to the main program, the meat of the program, as they say, where we're going to have the conferring of the certificates to the graduates, the graduates, and after that we'll transition to the speeches and see how we conclude on this session. And we will be having the first group that is going to be read by the Honorable the Chief Justice Emeritus. And for the benefit of our graduates, especially the space that we have in our room, you'll be standing where you are, and then the Honorable Deputy Chief Justice, who's the guest of honor, will be conferring on you the certificate, and then you sit, and that way until we end all the entirety of the groups. And then at the end of the session, we will have, of course, group photos when the setup is really made up. All the graduates will have a moment to have photo sessions with the guests of honor and all the guests that are in here this way. So please take time and we will go this way. Thank you. Honorable Deputy Chief Justice, Justice Kazungu Batonye,
graduates, graduates. Just wanted to greet you before I start reading the names. Andrew Senombe, Matilda Kasonga François, Madame Egide, Bettina Fiane, Battery, Yvette, Dukusenge, Diomradias, Dukusenge, Marie-Claire, Kandari Isabel, Tushimimana Michel, Gakara Yusuf, Kakwaya Kalisti, Asana Wicheza Nicole, Gashuji Andre, Katera Eugene, Habanabakize Onesphore, Habimana Tabaro Auguste, Harerimana Pascal, Harerimana Sano Theogene, Hatari Dorans, Ifrayabo, Ishimwe Marie Passions, Kawanda Emmanuel, Kagawo Wase, Kaneza Anik, Karanganwa Jean Bosco, Kairanga Karabedi Rajis, Kaisanabo Fina, Nakaitesi Mohanacheye. By virtue of the authority entrusted to me, I confer on all those persons whose names have been made certification in mediation by Edwards Mediation Academy. Thank you very much. Please be seated. Congratulations. Mugisha Stephen, Mugisha Virgile, Muhayimana Jean-Claude, Mukabalisa Rachel, Mukamana Dative, Mukamugema Immaculée, Mukantwari Antoinette, Mukashema Colette, Mukashyaka Leonide, Mukeshimana Jeannette, Mukunzi Jean de Dieu, Mulindwa Samuel, Munini Patrick, Mufasoni Irène, Musabdi Nambazi Huguette, Ndakaza Richard, Ndayisenga Anisette, Ndegeya Jean-Pierre, Ndolimana Jean-François Régis, Dushabandi Jean-Marie Vianney, Ndomuremyi Désiré, Niyibizi Jean Damascène, Niyitegeka Madeleine, Nkindi Blaise, Mubara Peter, Mwaya Alfred. Congratulations. By virtue of the authority entrusted to me, I confer upon all those persons whose names have been read certification in mediation by Edwards Mediation Academy. Congratulations. Thank you very much, the graduates and the Honorable Deputy Chief Justice. Thank you so much. You can be seated. The third Kahon is going to be read by the Honorable Justice Kazum Jean Bosco. Please. Hakurikiyeho Nsengimana Charles
Nsengiyumva Olivier, Ntabyera Emmanuel, Ntakirutimana Janvier, Ntihemuka Emmanuel, Ntwari Faustin, Nyirabategeka Florence, Nyirabihogo Jeanne d'Arc, Nyirahakizimana Evelyn, Nzayisenga Daniel, Rugabirwa Theo, Rugamba Issa, Rugenerwa Bimira, Rusembuza Gaspard, Ruyonza Denis, Ruzigamanzi Medard, Rwisungura Martin, Safari Begumisa Théoneste, Safari Théogène, Shingiro Patrick, Siga Josué, Tamurere Solange, Umubyeyi Marie Chantal, Muhoza Belize, Murerwa Marie Thérèse, Mutanguha Marie José, Mutoni Joséphine, Mutoni Uwase Atanazi, Uwanyirigira Marie Grace, Uwase Kiberenge Marie Claire, Uwayisaba Florence, Uwayisenga Vivine, Uwera Emma Happiness, Uwingabe Honnête, Uwizeye Claudette, Uwizeye Diane, Uwizeye Mungu Honoré. By virtue of the authority entrusted to me, I confer